Mi smo obavili finalno veče Miss Srbije u junu mesecu i pobedila je naša Aleksandra Rutović i naravno pošto je ona sportista i pošto između ostalog jaše konje profesionalno sa preponama i trči i sad trenutno će biti jedno značajno lice PR jednog velikog događaja u Beogradu, tačnije na Avali. Koji je to događaj, Aleksandra? To je ova car trka, to jeste trka sa preprekama. Organizujemo je na Avali 26. oktobra. Pozivam sve da dođu, mogu se prijave preko Instagrama, ima i na mojoj stranici, na mom profilu Rutović_a, mogu da nađu prijavu. Tu su trke sa preprekama gde kroz trčanje nailazite na prepreke tipa penje uz kana, prolazanje kroz bodljika u žicu, nošenje velikog tereta i ostalo. Mnogo zanimljiv događaj. I ujedno, izvinite, ujedno to će biti najveći sportski događaj u Beogradu tog meseca, samim tim verovatno u Srbiji. A naša Aleksandra, pošto je sportista, onako malo ekstremno, voli ekstremne sportove, ona je znači PR, to će biti vratolomija teška. Međutim, hoću kažem, kada je pobedila, onda smo se dogovorili nas dve gde će pobednica Miss Srbije u olimpijskoj godini da se popne nego na Olimp, tako je. Išli smo zajedno se penjemo na najvišu planinu u Grčkoj, to jeste 2918 metara je mitika svrh. Tako je. Boga mi bilo je naporno, ali sem ovih njenih redovnih obaveza da se pojavljuje na događajima koje uveličava svojom lepotom, ali preko njene lepote i preko naše kompanije u stvari informišemo svekoliku javnost, ali pre svega mlađu generaciju. Tako da, evo, ja mislim da će preko njenog Instagrama mnogi mladi ljudi još jedan put slušati o Pupinu. Gde smo još bili, Aleksandra? Bili smo nešto Beli dvor? Svuda smo, bili smo u Viminacijumu. Viminacijum, tako je, Viminacijum. Bili smo u Belom dvoru već 2 puta. Da. Bila je ova druga fantastična proslava, u stvari bila je 28 godina rada našeg kreatora Barona. Tako je, pre toga je bila kompanija Stefanović, BMW. Onda smo bili u Aeroklubu, promovisali smo Svetosavski bal koji će biti u Beču, najlepši bal, tako da, eto, njena uloga je da mlade ljude, da svojom prisustvom uveličava događaj, da kažem, apostrofira razne vredne stvari za mlađu populaciju. A ja bih da najavim, evo, pošto me moja drugarica insistira da najavim, imam veliki događaj i moram da kažem sada, evo, iskreno, ovo je čisto ekskluziva. Znači, u decembru mesecu se u Versaju, znači, da je isto centar, da kažem, jedan specijalni centar istorije, muzej, znači, kraljeva francuskih, znači to je jedan veliki centar, jako važan, vredan deo Pariza, organizuje Srpski dan mode, ponovo posvećen Nikoli Tesli, pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova i naše prve dame Tamare Vučić. Na taj događaj su pozvani zaista vredni, da kažem, ljudi iz pre svega domena kulture, mode, diplomatije i politike. Od ministra spoljnih poslova do predsjednice parlamenta i gradonačelnika koji će biti naš domaćin. Sadit ćemo Jorgovan i to je otprilike taj veliki događaj, treba dosta vremena da se i puno ulaganja i puno energije i puno financija, ali nekako ćemo zatvoriti tu konstrukciju i na najbolji način prezentovati Srbiju, znači u domenu visoke mode. Jer ideja je tog Srpskog dana mode da kroz visoku modu promovišemo naše velikane, našu istoriju, kulturu i tradiciju.